ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. нашри навбатии барномаи аниси кунҷи танҳоӣ меҳмонихонадони шумост. ва ин лаҳза қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд. иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Холид Шарифов. дуруд ба шумо Холид. ташаккури зиёд. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. ташаккур. хуб биёед дар оғози барнома як шеъри ватандӯстона қироат кунед. боғу баҳор дорем аз бобо ҳоҷӣ. қимматтар аз ватан нест чизе бар рӯи олам. роҳат ба ҷону тан нест берӯи он ягон дам. бар хоки ганҷ резаш озод пок гузорем. дар домани азизаш авҷу барор дорем. маҳсулу сарвати мост маҳсулу сарвати он. иқболу шӯҳрати мост иқболу шӯҳрати он. аз мулки худ ба дунё мо ифтихор дорем. дар паҳноаш саропо боғу баҳор дорем. офарин ба шумо Холид. Холид, чӣ гунае ки мо иттилоъ дорем, шумо тӯли чанд сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок меварзед. хуб бигӯед ки дар имсол аллакай даври муассисавӣ ва даври ноҳиявӣ баргузор гардид. шумо иштирок намудед ва чӣ гуна баромад кардед? бале, ман дар озмун дар даври мактабию ноҳиявӣ иштирок кардам ва албатта ки дар даври аввал, яъне дар даври мактабӣ камтар тарсу ҳарос доштам, вале тавонистам ки ба ҳамаи саволҳои онҳо ҷавоб диҳам. офарин ба шумо. хуб бигӯед ки тӯли чанд сол аст ки дар ин озмун шумо иштирок меварзед? тӯли 3 сол аст ки ман дар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок мекунам. офарин ба шумо. шумо ҳоло дар синфи чанд таҳсил мекунед? ман ҳоло дар синфи сеюм таҳсил мекунам. дар шаҳри Душанбе дар кадом муассиса? дар шаҳри Душанбе дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ноҳияи Шоҳ Мансур. офарин ба шумо. хуб аз соли аввале ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ширкат варзидед, номинасияи адабиёти бачагона ва осори шифоҳиро интихоб намуда будед? бале, ман адабиёти бачагона ва осори шифоҳиро барои худ пеша кардам. амин номинасияро. барои чӣ маҳз ин номинасияро интихоб кардед? чунки ин номинасияро бисёр дӯст медоштам. шеърҳои бачагона ва латифаҳои шавқовар доранд ва боз ҳикоя афсонаҳои ҷолиб. офарин. пас шумо чун гуфтед ки латифаҳои хело шавқовар доранд, биёед якчандто латифа барои мо нақл кунед. беморе ба назди табиб омада аз дарди худ шикоят мекунад. табиб мегӯяд дардат бедаво. бемор мегӯяд воҳ ин чӣ хел дард будааст. табиб мегӯяд ҳасуд. бемор мегӯяд баъд чӣ мешавад. духтур мегӯяд туро мехӯрад. офарин. хуб боз муаллим аз талабаҳо мепурсад ки 1 сентябр рӯзи чист. як талаба даст бардошта ҷавоб медиҳад рӯзи либоснишондиҳӣ. офарин. боз яктои дигар бигӯед. писарҷон, чаро ту рӯзномаро дар кунҷи хона гузоштӣ? модарҷон, ман ӯро барои ду доштанаш ҷазо додам. офарин ба шумо. Холид, дар тӯли 3 соле ки дар ин озмун иштирок намудед, чиро ба худ қабул кардед ва чӣ ғизои маънавие гирифтед? ман хело чизҳоро фаҳмидам ва аз бас ки дар ин озмун тӯли 3 сол аст ки иштирок мекунам, он қадар ҳам тарсу ҳарусе надорам ва ман умедвор ҳастам ки ҷойҳои намоёнро дар озмун гирам. офарин ба шумо Холид, ва воқеан ҳам ҳар нафаре ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинасияи адабиёти кӯдакон норасон ва осори шифоҳӣ иштирок менамояд, бояд ки ғазалҳои зиёд бидонад. на танҳо аз адабиёти бачагона, балки аз адабиёти муосир ва адабиёти классикӣ ва ҳатто аз адабиёти ҷаҳон низ бархурдор бошад. хуб биёед барои мо як ғазал қироат кунед. ғазал аз Камоли Хуҷандӣ. дӯст медорад дилам ҷавру ҷафои дӯстро. дӯсттар аз ҷону сад дарду балои дӯстро. заҳмати худ бо табиби муддаӣ хоҳам намуд то бисозад чора дарди бедавои дӯстро. чун муроди дӯст ҷон афшондан аст аз дӯстон. зудтар дарёб ҷони ман ризои дӯстро. гар бадал кардӣ ба сад фирдавс гарди кӯи дӯст. ройгон аз даст додӣ хоки пои дӯстро.
دست بوسی دوست خواهی بیشوده است از دکم دستی آلودن نشاید مرحبای دوست را دوستی های همه آدم برو از دل کمال پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. آفرین خالد، احسن به شما، قرائتتان خیلی خوب. و خالد، من فکر میکنم که همه آن نفرانی که این حال ما و شما رو تماشا کرده ایستادن میخواهند که از زبان شما افسانه شنوند، زیرا افسانه خیلی برای کودکان نورسان، برای همسالان شما خیلی شوق آور است و برایشان بیاید یک افسانه جالب از ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی نقل کنید. تنگه های آسمانی از برادران گریم. مرحمت. بود نبود یک دخترکی بود. او تنها بود، هیچ کس را نداشت. در راه می رفت، هوا سرد بود. از پیشش یک مرد برآمد. آن مرد گفت ای دختر جان، این نیم نانت را به من نمیدهی؟ دخترک نیم نانش را به پیرمرد داد و سپس به راهش دوام کرد و باز از پیشش یک پسرک برآمد. پسرک گفت وای گوشهایم خنک میخورند، به من کلاهت را نمیدهی؟ دخترک به پسرک کلاهش را داد و باز می رفت که یک پسرک می گفت وای خنک خوردم، به من پالتویت را ده و دخترک به او پالتویش را داد و تنها در جنگل قدم می زد. روز تاریک شد و از بالا یک چیزی به سر او زد. به مثل ستاره ها بودند اما آنها تنگه های آسمانی بودند. دخترک تنگه ها را جمع کرده زندگی خود را با خوش و خرسندی دوام نمود. آفرین، خیلی افسانه شوق آور. خالد، فکر میکنم که در برابر دانستن افسانه ها و اینچنین لطیفه ها و شعرها شما اینچنین چیستان های خیلی جالب از بر کرده اید. بیایید برای ما چند تا چیستان بگویید. هم دوست است و هم دشمن، شبانه روزی با من، هم گرم و هم عاقل است، هم نرم و هم جاهل است، هم تیغ برو است او، هم جهانی ما است او، تحفه پدر باشد هدیه مادر باشد، هم تلخ است و هم شیرین، بگو چیست جواب این؟ جواب این چیستان سخن باشد؟ بله. خب پس بیایید باز یک تا دیگر بگویید. میخواستم که چیستان ایجاد کرده خودم را بگویم. مرحمت. چون الماس دندانش تیز، از او همه در گریز، یاله های بسیاری او زیب داده روی او، نه کشد یک نفس همه گریزد از ترس. شعر باشد؟ بله. آفرین، این چیستان رو خودتان ایجاد کردید؟ بله. احسن با شما. شما در برابر افسانه ها، چیستان ها، اینچنین لطیفه ها فکر میکنم که حکایه های جالبی از ادبیات بچگانه مطالعه کرده اید. خب برای ما بیاید یک حکایه نقل کنید. رعناگل از محکم پولاد. رعناگل این سال به صنف یکم می رود اما خیلی هم بسیار گپ می زد. باره در مکتب وقتی که معلمه درس رو میفهمد بسیار گپ زد و دل رعناگل گپ زدن معلمه زده است و گفت که ای معلمه یک دم خب نشین. معلمه او رو جمع کرده این رو به پدر و مادرش گفته است. پدر مادرش او رو جمع نکرده است، گفته است که دخترم تو نمیتوانی که در یک دم زینه‌پایه ها رو برایی، باید هر روز یک زینه‌پایه به بالا روی، یعنی تو باید آهسته آهسته یادگیری عمل کار رو و باید بسیار گپ نزنی چون که این نظری آداب نیست. رعناگل هم خطای خودش رو فهمیده دیگر اجرا نکرد. یعنی دیگر در درس به معلمه خلل نرساند و با دقت درس رو گوش کرد. چون بله. آفرین. خب خالد بگوید که شما از ادبیات بچگانه بیشتر کدام شاعر رو دوست می‌دارید؟ بیشتر مرادعلی صابر، عبدالستار رحمان را دوست می‌دارم. از این شاعران چند تا شعر از بر کرده اید؟ از این شاعران بسیار شعر از بر کردم. خب بیایید شعر دوست داشته خود رو قرائت کنید. از مرادعلی صابر. سر می شود به عالم راه مراد و مطلب، از حکمت معلم از آستان مکتب، به مکتب و معلم عالم چه تنگ و تار است، با مکتب و معلم آدم بزرگوار است. آفرین به شما. ما تمنا میکنیم که شما امسال در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب از سزاوار جای نمایان گردید.
تشکر زیاد. خب شما به همه آن نفرانی که عین حال ما و شما رو تماشا کرده ایستادن در آخر صحبت چی گفتنی هستید؟ به همسایگان خود توصیه دادنی هستم که میدونیم که تعطیل تابستانه هم در نزدیک است و میگویم که آنها در تعطیل تابستانه وقتهای خود را بیکار نگذرانند و به خواندن کتاب ها، مطالعه کردن کتاب ها وقت گذرانند و مثل من در آزمون جمهوری فروغ ثابت آنهای کتاب است اشتراک کنند. آفرین به شما. ما باور کامل داریم که امروز کودکان نورسان بیشتر به کتابخانه جهد و تلاش نموده ایستادند. خب بار دیگر به برنامه خوش آمدید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز یادرس می‌شویم که قهرمانی نوبتی برنامه ما بودند خالد شریپوف، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا می‌رسیم به فرجام برنامه. تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.